Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo ken ipagayam at Jerma adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ag best friend kami kini Jessica, no pay inauna nga miti siyak. Ag kaaruba kami ngamin, iso akasla kami la agkabsat. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Gemma. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Nakaluto ka, Gemma. Mabisin kami kadatatang kananan. Dandanin manong, itugtugaw yu payla ang di tatapagin inanaan nyo. Nay, anya nga ito'y nakamalokong. Ipadigok madamdamakin ni best friend ko. Agtrangkaso ka nung amin. Ni Jessica. Agsakit? Isumat lagaya, majak makit kita, no kasta rumwarak. Wan manong, kaasing harod. Manon nga aldaw anak kaigda. Kating kabisitaan Wan, inton malpasak nga aginaw. Saan mat anak kalaktiri daw? Umunadaklatan. Jessica, ni Gemma daytoy. Ayan mo. Adag, dito'y salad. Umay ka dito'y. Oh, kumusta ka? Kastoy. Nakapsutak pailaang. Iso nga inyalaan ka iti si Daam. Kaya't mo nga tasubuan ka? Saanan? Si Kamat. Mabit lang ang isaganak ti kanam. Sa dino ti kayat mo apanganan. Ijay laangan kusina. Tapno makapagistoryata. Sige, alalayan ka. Tapno makapangan ka ijay kusina. Awan ka doon dito balayo? Kasla di mo matamo ti mapaspasamak dito balay mi. Manipod pimusay day dinanang. Sige, mapantan ijag kusina. Basta, mangan ka, tapno pumiksa ka. Itaak lang ang nakapangan. Kasano, awan mo't dagiti kabalahi ko nga agluto. Ni manong ko, ijay sugalan ti paggigyanan na. No mauma, mapaniti ayan dagiti babarkada na. Ni matatang, kanayon anabartak na agawid. Imbagkan ka, tanagsisingpat dagiti kakabsat mo. Kan awan bisyo ni tatang iyo. Wan nga rod, kan, imbagkit di ata siyak ti burida. Iso asop-suportaran daklat ha. Inton pumigsaak, sumrakak iti trabaho ijay ili. Nasaya at nukas na. Kan, adda pagserkam ijay? Adda kano ti kabarbaro nga impatakdarda amol ijay. Ado kano a sales lady ti kasapulan da. Sige, taumay kanto bisitaan ijay. Agyaman ak no kasta. Jessica! Ni tatang, nabartak man na si Mangpat. Ada ka magkayam dito eh. Hindi ka ba sumumbat? Salbag. Naimbag amalimyo, tata. Day, ano dito si Dad? Mabisi na ka. Kwa tatang, inter ni Gemma dayta, para kanya. Adulamin. Idasaran na ta mabisi na. Nakapsutak pa lang agunggunay, tatang. Nay, dasaran na ko no saan. Nay. Oo, Nagsudot ka taon. Tulungan kan, Jessica. Ang mga numatwang ka. Wayam! Pampambarla na ita. Sado, ita kaya mau. Maturog lang tiyar aramidin na dito'y balay.
Kumusta nga itigayam mo, ading ko? Maasyanakan ko na manong. Agsaksakit lang arudan. Ibaon pa ilaang ni tatang na amang isagana iti kanan na. Ay, nakita nga ron dalim mabas dito'y balay. Ay, permiti bartak na. Agungat no saan apagserbyan ni Jessica. Ay, iso siguro api mo sa iti inada Gapo iti konsumisyon. Wan nga rod manong. Day tamot ti bagbaga ni Jessica. Angam sa nabali. Panawan to ni Jessica di mamartek nga amana. Tamapan ka no agtrabaho ijay ili. Nasaysaya at pay, no kasta ti aramiden na. Bayam, inton makasweldo at gumatang ak adagos iti cellphone ko. Taawagan ka adagos. Ay katuan Iso nga alaak deta cellphone number mo, friend. Tamakigtot kan tulangan, no adda ka barbaroan number nga umawag kan ka. Ay sige, kit ibagam ano sa dino ti pagtrab-trabahwam tao may kabisitaan. Wen, di ka madanagan. Syakto ti mangpakankan ka. Friend, adan sumungad ajib. Sige, para akon. O sige, agan-anad ka Basta awagan nak adagos. Nasayat man tama pa nagtrabaho ni Jessica Jaylee. Ado nga min tagberbirok iti trabahador ijay. Wan, napigsa ti pakinakam na. Kaduwi na. Sakto pa'y. Nagbiitak laan nakabirok iti trabaho. Nang rugi a driver iti truck. Dagitagi tultulod iti simento. Halo blocks kendarat. Oh, makita mo ita. Driver na kon ni Mayor. Wen nga rod. Private driver ko naman. No sa dino ti papanan ti Mayor. Ijay tayan ko. Iso nga amok amin nga aramiden na. Ken papanan na. Ni, anya ti kayat asawan day tanga isam mo. Uy. Mahilig iti chicks ni Mayor. Anong sekret na dito Di mo ipagbagay sa balay. Sika talaga. Agar aramid kan samot iti istorya. Pudno. Kano na duma-duma ti chicks na. Saan ka tumultulad kan kwa na Pangala ko may ti kwarta kagastusak ngay. Orno nga klangan na pagkasarta Oh, anya ngay. Nakasagana kan nga agbalin nga asawa. Mangantakit din. Nagado day to in order mo. May bus na nga ta amin dagito Umay ka umunag tapay di tabalay. Saan na? Tagsubliak adagos ejayan ni Mayor. Ada papanan mi a meeting inton bigat. Oh, ni manong ko. Naimbaga malam mo. Bayaw ko namlatan. Anya ka lagid din na ya. Wala bayaw. Ket, kaano nga iti kasar? Ni manong tila damdamagan na. Umay kanto dito'y balay no saan ka busy? Taaginom ta. Wala bayaw. Ay, itangay. Saan ka mabalin? Saan bayaw? Itulot ko lang ni Jema. Ada ngamin papanan mi ka ni Mayor. Isungayin ton maminsan ton. Sige. Basta, padpadaanan ka bayaw. Isaganak tipulutan ta. Naimbag nga oras mo balasang ka. Nagdala damagag. Ay, anya day tatata. Ay, umunag kayo pa Pimanaw mo ni Jessica gayem mo. Manungal dawan na sana nagawawid. Italanadlaw ko nga awanan dagiti gargarot na. Ay, amom, no napanan na. Kwa tata, kunanamot ama pa nagtrabaho ijay ili. Ngamjak ka mo no sa dino ijay. Ay, una yan, tapinanawan na kamlata ka ni Manong nan. Ay, may kula dinamag ka ni Jessica, wan. Iso ama pa na kaon. Sige ay. Sige tata. Italaan nakitak asaan anabartek ni tatang ni Jessica. Ay, nagbalbaliw siguron. Gaputapim manaw ni Jessica.
Busy-busy ak manan, mahal. Saan nakakanayon ang makawid dito lugar tayo? Busy ngamin ni Mayor, taado ti papapanan na. Wan, maawatan ka. Sa nabalay ta agurno nga kiti pagkasarta. Amok day ta, mahal. Basta kanayon mo laglagi pa yan, ngayayatan ka. Urag babae ni Mayor. Sa anak akaskan ko na. O sige, mangan kayo latata ni agriring ti cellphone ko. Apay abay-bay am adisturbon na kaday ta cellphone mo. Amangan no importante, Manong. Hello? Hello, girl! Sino da ito'y? Ni Jessica! Nagbiit ka magta na nakalipat. Ay na, friend. Pasensya kan. Saan ka na ibosesan? Ay na, nakaragrag sakmot nga minti boses mo dito yung cellphone. Ngamin, talaga naragsakak. Ay, na-miss ka talaga, friend. Manumatabulan asaan ta nagkit-kita, Wan nga rod, friend. Sa dino aya di ti pagtrab-trabahwam, tao may kapasyaran. Siya, kunti umay magpasyarkan ka. Agawid ka dito yung lugar tayo? Wala. Anya ti kayak mo apasarabukan ka. Uray anya latan, O sige, umawag at tumanan kan ka, ha? Bye! Miss you! Miss you, friend. Urayin ka, ha? Nagkapuak ti tabalay da Jessica. Tapay, Manong. Agsaksakan gayam ti amada. Baybayan mert de manong na. Isumit lagayam asaanan arum-rumor di tabalayda. Panagkunak. Masapol ang maipan iti ospital. Di makal ti tiyan na. Ha? Ay, huston to no umay ni Jessica. Kaano nga umay? Ibagam nga umay adagos. Taamangan, no saan na maabutan a si Bibian, ti amana, no pabayagan na. Awanan ni tatang ko, Gemma. Pinanawan na kami ka ni manong ko. Wan nga rod, friend. Mano lang ang aldaw na dito ospital. Sigurado adakil ti bilyo dito Namin, private hospital. Saan magkitya problema dahita, Gemma? Adda kwartam? Sa bagay, nagbaliwan ti langam, friend. Saan kan akas la idi? Nakapudpudaw kan. Nagaatid pa yung dagiti kukum. Kan, aguray ka. Nagparitoke ka? Nagpa-enhance laang. Nanginaday ta, saan ka di? Kwa? Aywan gaya. Anya ngay ti trabahom ijay ili. Kasla kayat kumiti sumrak ijay. Saanan? Dito'y kan. Taimbagla a para luto dananang kantatang mo. Kanda giti kakabsat mo. Mabit lang, ha? Tamapan ko bayadan ti hospital bill mi. Urayan nak dito'y. Sige, friend. Sabali at talaga ni Jessica ita. Pangalalaan na nga ta itinagado a kwarta na. Gemma, amang ano dayto yung timaudi apa nagkita ta? Ha? Taapay? Kaya ko ti umadayo. Umadayo? Adda ka di ilamlamangan? Ko? No umadayo ka, awagan naktulat na agtali na edtan tulat ta nga agayam. Uwan mat good luck iti kasaryo ka ni Ted. Ha? Amom nga kasar kamin? Jakmat na dakdakamat kan ka. Imbaga kanyak ni Ted. Nagkita kayo kin ni Ted? Sika talaga. Nagado sa lunsod mo. Ni, adda ko siya si Mardan dita. Oh no. Apa natin magder ka, friend? Saan ka nga umadayo?
Jessica, babae. Nagaagaw. Garanggandyang ka! Di nagtungpas. Nagbusko tiro pahamawanan ka itibain. Garanggandyang! Jessica! Umayan! Umadayutan dito eh! Nagsakit ti pingping ko asinipat na di abakat. Ibagaman kanyak tipod no, friend. Asino day jay abakat. Kan apay at tinungpana ka. Pumanawak laangan dito eh. Pudno ka di tibagbaga na nga aga-agaw ka. Anya tinagaw mo kan kwa na. Total. Dayto yan ti maudi apa nagkita ta. Ibagak kan ka ti pudno. Inagaw ko ti asawa na. Anya? Nakaramid mo dayta. No jak aramidan ti kasjay. Kasano ti panagbiag ko. Asino ti manggastos iti pan naka-ospital. Kan pan nakaitabon day di tatang. Kan asino ti mang sustento kanyak. Asino ti asawa na nga inagaw mo? May sa politiko. Manon abulan ti relasyon mi. Asino a politiko? Ni Mayor. O anya, naragsakan, tanaamwamon ti amin. Magatang ko amin akayat ko, gapukan ko na. Nagkarimot ni Ted kada kami. Adi na ibagbaga iti sa bali. Iso adi na imbagbagakan ka. Nagasat ka, Fred. Kompleto. Kan nasaya ti pamilyam. Kan nadaan ka itinapudno akayan-ayat. Sige. Mapanakon. No kaya't nakpaila agayam. Awagan naklata. Gam no saanan. Gapo tano para kan kakadda ka sa katao. Lipatem nga rudan. Ti panagayam ta. Sekreto lang ti panangalala kan panang itultulod ko kanin Jessica ditoy. Iso jak imbagbagakan ka. Taiso mo tibilin ni Mayor. Sa dino tinang ituludam kan kwa na. Takuna na asaanan nga agsublipay dito lugar tayo. Itinalumang nga lugar nga awan makakita ka dakwana. Kaasim at tigayam ko. Namuan nga minti asawa ti Mayor. Ti kinasi-asino ni Jessica. Iso nga sinugod na. Wan nga ron. Tinungpatungpa na ni Jessica. Bye-bye amidan. Makamuda mo ta na. Tangtangdanan ng lang ni Mayor. Agtrab-trabaho akan kwa na. Ket awan karbengak. Amakibiyang itibiyag na. Sana na nagparparik na pa ni Jessica kanyak. Mabain kano iti inaramid na. Naplano mimeten kini Ted ti panagkalay sami. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Gemma. Gemma pagayam ko, ado dagiti panubok iti biyag adumteng. Ket dagiti daduma, mapanunot dati agaramid iti madi. Ket tigayam mo, sapay kuma, tamakaamiris. Tati inaramid na ket madi. Ket makapagbalbaliwan. At dalat ta siled ti panagbabawi iti kaunggan tayo. Tapno ilinteg tayo, dagiti nagbiddutan tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Gemma. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ganiti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay naimbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam.
Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo kani pagayam a Marlon adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, nabayaga kon a driver dito'y probinsyami. Iso ti pangbibiyag ko iti pamilyak. Dualaang ti anak mi kinibaket ko. Agpadada nga adda iti elementarya. Plain housewife ni misis ko. Uray no addamet nalpas na a kurso. Mamatiak ada kami a driver ket man nakigayem. Taado dagiti gagayem ko a pasaheros. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marlon. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Pare Marlon, napunon ti jeep mo. Nagbitin na napon, no? Panagawid naminin. Puro amin dagiti aklaklako dita palengke, dagiti pasahero. Adda nga rod ani kumarik a norma dita. Isugyan na kasango. Tindak nga rod din pare. Sikan, ti sumaruno iti pila. Ayaw pare, ipila kong ti jeep ko. Oh, Pletek, awato mo na. Mabit lang mare Bariak ti kwarta. Saanon? Di mon bariyaan. Apa ini? Ket no asidag dati papanan. Adda kargak ijay likod. Dagiti lakok asaan ko ana ipaibos. Sigamat mare. Ti kwarta. Sige no di mo awatan. Sa anak to nagluglugan dito yung jeep mo. Di naman rabakan iti kasta. Ay na, paypayswag timbagak. Unam siguro mangrabraba ka. Sige, kukuha ko. Thank you, mare. Unang, imbag lang adda igatang yung iti sidaan nyo. Panayon nak ngay kan iti kwarta. Tunggal aglogan ka dito jeep ko. Ay kat, met Angam ka babain. Apay ang mabain ka. Manun atawan nga agluglugan ak dito yung jeep mo. Ay, wala nga. Diyak pa ikat mabilang. Nasurukan alima atawan. Manipod naglako ak. Kasta ti kinabayagan nga gamamutan. Ay na Marlon, makiap-apa ka no dyan anak mo, iji basketballan. Ingka anawaan. Ingkan ata madama tilutok. Ingkan tadyak mapanawan to'y buy-buyaak at telenovela. Gamatan. Kita mga roti tututwak. Ida pang pailaang. Ha? Paglutwan nakmanan kat maperdi to'y kaman manicure ako ko. Apay nga ita kayo lang. Kinasaritak pa yung amin tinaganak ti kinalaban ni Junior. Ayan day tang anak mo. Taba-utak man. Nadungiran lang arudan. Bautang pailaang. Imbagak namin kadakwada dito'y dalaang balay nga agay ayam. Maburing Tas ikamot latan ti agbuy-buya iti TV. Di damot makabuya. Junior, agayayam ka pa dito sa cellphone, tagluto Uno, ingka iti ayan ni mami magbuy-buya iti TV. Dito yaklangan kusina, daddy. Bautan naktumanan ni mami. Kan may saan na kaya't ngagbuya kami iti cartons? Sige, dito ka nga rodan. Ayan ni ating mo. Nagkuyog da ni tita Kati. Mapandakan o grocery. Junior, anda ka matgayam dito kusina. Apay asaan ka asin murot kata kami ka ni ading mo. Ay, makiayam da ngamin ijerwar. Dinanog damatan. Dinanog da ka? Uwan tita. Ay, ala. Sana bali. Tainggatangan kay tay ayam mo. Ha? Ay, robot. Wow! Nagmayatan. Anya nga ti bagam ka ni tita. Tainggatangan na kay ti ayam mo. Thank you, tita. Isnak nga roden, Sige, tita. Mapanak agay ayam ijay salas. Manong. Apay asaan manin nga agtagtagari day ta feeling a misis mo. Kasano asaan nga agtagtagari ako nan? 5 basak iji salas. Namdi man la imisam. Kaslawan nakita na. Kasla di ka pailan naruam kan kuan. Among matan ti ugali na. Kan apay asikat aglutluto.
Saan ka di anak drive ka ita? Nabannog ka anak maneho. Iso arumbang ani bakit mo ti aglut-luto. Bayam latan. Ay, isukat asadot day ta asawam ta na irwam. Ay, di na pa'y mapanmasokon dagiti ubing iti eskwilaan. Saan na anapan innala ita iti eskwilaan? Ni tatang tinangsokon kadakwada. Agsinsin no blat da kaninanang. Anya lang ti araramiden na dito'y balay day ta nga asawa. Agpapapintas nga agtugtugaw. Agring kan bakit? Hoy, aldawan. Yung kailutuan iti kanan dadag iti ubing. Kain balon da. Bumangon kan. Ay, di na kuyudan. Makaturturog ak pala. Asi ka na tagluto. Masapak nga biyahe ita. Madamdamatan nga agluto. Anya pa lang ti oras. Ay, kisaya mamad na ita sobra pa nagbuybuyam iti TV. Nang runa, no panawon ti pa nag-eskwela. Ne, pare. Kunak man, nung sa kati first trip ita. Naldawanak, pinagrubot kan inlutwak pa iti balon dagiti ubing. Kaslawan misis mo, no kasta. Ay, nagsadot nga rod. Ay, no kasta. Sukata mo na. Hey, di ka man nagsawit ti kasta. Ewan gayam. Nadamag mo ka din. Tiyan niya. Natayon, di asawa ni kumaring anorma. Ni, apay anatay? Di mo madlaw iti ropa ni Norma. Problemado. Gapo iti bisyo nila kay na. Kat no pasaray danugan na. No saan amang tad iti paggatang na iti arak. Ay, unay matdaytan agasat ni Mari Norma. Nasarakan dalat ta kanon. Anak kapatlab iti igiti kalsada. Anatayon. Makipaglading kita, Mari. Agyaman na, pare Marlon. Diyan ka mo nga dagaan bisyo nila kay mo. Idi pa'y lain niya nakutiin na una nga anak ni. Nagbisbisyon. Dinan sinardangan. Binagbaga akmat nga isardeng na. Ngam kasta unay ti unget na kanya. Pasaray saktan nakpay. Ay, ano apay mat. Nga dadagiti ka kasta klase ti asawa. Imbagan ka, pare. Tanasaya at kan nasingpat ka nga asawa. Saan mat, Mari? Ibagbaga dagiti kakadwam. Asi kakanot ti agluto no kasta nga agawid ka ijabalayo iti malam. Ni, nagluloko mo dagita. Ta istoryahan dapay kan ka. Kasta kumamot nila kay ko, pare. Ngam... Anyan. Puro rigat kan sakripisyo ti impalakam na kanya. Daddy, mabisina kon. Anya? Ayan ni Mami. Ada ijay likod ti balay. Ada kasarsarita na iti cellphone na. Awan ka din ti tinapay, Jeref. Jak kayat, Daddy. Ijay ada chocolate na ti kayat ko. Dito'y kapay lang. Inak man kasarita ni Mami. Ha? Sika talaga. Joke lang, dayjay. Wan, kumaya. Ay, mabilang ada kami nilakay ko. Oh, apay. Mabisin ka nun ni Junior. Ado mo titinapay, Jeref Tigayat na ngamin kat di nakasamsamit. Intimplam ko man iti Diyos na. Sikan timang timpla iti Diyos na. Tada ka man. Daddy, ni Mami ngay, saan tayo manan akalangan amangan? Ada kasarsarita na iti cellphone na. Nagimas pa iday to'y inlutom, Daddy. Ibusan ta na. Daddy, apay anak kaungungot ni Mami. Awan nga rod. Kanayon na kami akad dalan kan bautan. Naawan kayo dito'y balay. Isuamas kay kayat mi ti agay ayam ijerwar. Kasta? Nuagbuya kami iti TV. Iddapan na. Mapan kami kanu agaramid iti assignment me. Ala, pasensyaan nyo ni Mami. Kabutang mi ni Mami, Daddy.
Iso nga itugot na klangan, wag pasada ka. Tapno masursurok mati ag-drive. Bakit? Apay aya tunggal maturog ka. Kat nakatalikod ka latta kanya. Nabanugak. Di nakalbi-kalbitan. Day tala cellphone mong tigiga, ma'am. Uray ito nga trabi. Into nagring. Song batam. Kat rumor ka. Manupay nga oras kay Jerwar. Ha? Maririingam dagita. Apay kumasaan. Sip-siputak amin agaraw mo. Taapay asip-siputan nak. Apay. Agsuspetsa ka nga dadakas nga aramida. Kasla kayat ko panunutan na kasta. Nagrugit ti panagpampanunot mo. Lalaking ti kayo ninawag mo idirabi. Tsak kayat ti makisarita kan ka. Sa dino ti papanam. Apay ngayon nalam dagitipungan kan ulos mo. Awan bibiyang mo. Ay, matumal ti biyahe ta. Ano pala ti pasaheros ka? Aron pare, bakasyon namin dagiti estudyante. Nimat marinor mo ti bimabay ti tricycle. Ay, ingkatulungan na pare. Ado ti kargana. Adan na ayon ti pasaheros mo. Wala na. Mare, tulungan ka. Agyaman na pare Marlon. Oh, at iti pasahe. Ay, agad ka. Agawit ka na ya. Una, iso nga mayak diti terminal. Si kaka diti nakapila. Manupay la ti pasaheros ko. Ipasublat mong iti sa bali dagita pasaheros mo. Tamapantapay ag merienda. Kababay matkin ka, ha? Gumuraakan ka, nagkadkid ka. Ha? Italaan nga inawis ka, pabainan nakman. Anya? Sige. Ipasublat ko niti kumpare. Iso adito'y tinangawisakan ka, tanaimas ti pansit dalito'y. Mabsog ka. Agyaman ang iti panangawis mo kanya ka. Si kakit di mo, kasla saan tangag gayam. Kumusta ka nga eh? Tanay, awan mo nila kay mo. Limag antibiyag kong pare. Saan ako nga agner-nervyos iti inaldaw. Idi nga min si bibiyag pa'y nila kay ko. Kanayon nga wala. Ayun gayang pare. Nakitak ni Mrs. mo iti terminal idi awan ka. Into do di may sa akadwam a driver. Nakita mo gayam? Wen, kasla balasang. Ha? At kulay tibok na. Kan nagdadakkel taritos na. Ay na, nagseksi gayam ni Mrs. mo. Sigo na kasjay. Nalaing ka amang tarakan iti Mrs. ha. Saan ba't ha? Kasano nga tano siyak tagbalin a Mrs. mo? Ha? Nukas pangarigan lang ang tamapasamak data. Sa anak aseksik, akaskin ni Mrs. mo. Sa anak ngag-make up, ngam kita amat Nagagat kan nalaingak ngagbirok iti kwarta. Sigurado asaan tayo ang mabisinan. Ayan ni Mrs. mo. Awan mo dito bala na sang patak. Dayjay nga asawam. Luklukon na ka. At dalalaki na. Anya? Nakita. Ipakita ti picture da. Mabit lang ha. Oh, kita. Isungol pa iso. Oh, dayjay lalaki na. Diakin ko kwa iti gym dita asidag ti palengke. Kasaritak tuman ni manang ma. Kasaritam lang. Unay matan. Nagsingpot kan nga asawa. No kastalaang teramidam. Ikam iti pagnakman na. Di naktalikodan. Nas kinapagsaritaan ta dayto yabanag. Ibatam ti takyag ko. Masaksakit tanak. Apay di mo kaya't akitaan tiladawan nga ipakpakitagan ka. Nga da kadwam alalaki, ha? Aramidak amin para iti pamilyata. Puray may sahak lang nga driver. Kabalak nga isakat ti panagbiag tayo. Hanggang kastoy lang ti isubad mo. Ibatanak. No di mo kaya't nga ireklamo ka. Asino ti pilyam? Da kami a pamilyam. Wano dayjay alalaki.
Mas pinili ni misis ko dayjay alalaki na. Tay di awanak, ginundawayan nan tipimanaw. Dua atawan asa na nagpakpakita. Ket awan ti makaam mo, no sa dino itan ti ayan na. To'y pagayam mo, Marlon. Marlon, pagayam ko, laglagi pamlaeng. Aron bang lang agtultuloy ti biyag, uray no awan iti denayo ni misis mo. Laglagi pam dagiti anak yo amang namnamaken ka. Saan lang akas ama, ngamkit di, kas inadan. Ala, ket agbalin ka natibker, ket ipamaysam ti imatang mo kadagiti anak mo. Panunutem ti masakbayan da. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marlon. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay pa ng trabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo ken ipagayam Amelay iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ubingak pa'y idinagsina dagiti naganak ko. Dayta ket gapo iti kinaselosa kan kinanager ni nanang ko. Ingkarik iti bagik asaan to nga agbanag iti sina ti panakirelasyon ko. Tajak tutuladen dagiti madi agalad ni nanang ko. Agtawanak iti 20, idi madaanak iti kaayan-ayat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Melay. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, kumusta ti adda boyfriend na? Italaang manin nga agkita ta Manipod na addaan kay ti boyfriend. Awanen oras ken panawon mo para kanyak agayim mo. Siyempre, naskan nga ikak itinaan anay nga oras ni Jonathan. Amom no apay ama dagiti lalaki kadagiti GFs da? Tapay. Gapu taawan oras da kan panawon da. So, kaya't mo asawan, inal daw kayo nga agkita kin ni Jonathan. Tapno saan ang ma-fall out of love kanyak ni Jonathan. Ay na friend, in love kan samot una yun kan kuana. Anya ti panagkunam. Panagkuna? One. Amom, panagkunak nasaraka kung ti soulmate ko. Ket ni Jonathan daytan. Oh. Hello, love. Nalpas ka din ti trabaho? Hello. At ako maibagak ka. Oh, anya dayta? Agaw awis ngamin dagiti babarkadak. Lumabalin kat rumor kami kano ita arabi. Agiinom lang ka jay. Mabalin ka di, lab. Mabalin Urayak lang nagnervyos. Takunak no agungat ka. Apay ko mga agungatak. Maawatak anaskan mat asumurot ka kadagiti babarkadam. Agyaman na ka. I love you talaga. Bye! Bye, love! Nagmayat pag na dito yung parkan niya. Wanaro, kita nagato dagiti agdedit. Ay, umapal ka manin. Api ngamin nalubusan ni Jonathan amapan makiinom ka dagiti barkada na. Apay ko maalapdak no iso ti kayat na. Nasingpet ka launay a girlfriend. Amom, idi, ni mami, tunggal agpakada ni dadik amapan maki-birthday ayan ti barkada na. Saan na pa'y analpas ti ibagbagana, bugbog kawanan ni mami. Ay, kaasimot nga rod ni daddy ma. Iso na sursuro ni dadik ti aglibas no da kayat na apapanan. Saanan nga agpakpakada no da kayat na apapanan. Iso ano na bartek nga agawid.
Pirmi ti apada ka ni Mami. Ay, nagkas ang batan. Iso ajak kaya't ama pasamak day takada kami ka ni Jonathan. Uray ag boyfriend kami pailaan. Kayat ko abumayag ti relasyon mi. Forever, saan ka di? Dahil ti tartari gagayam apagbalinan ti relasyon nyo. Pasensya kan, babe. Nunala daw may kasinundo iti office yo. Nabayag ka na nagururay? Saan? Karurwar milaan. Akwa, traffic namin. Maawatan ka? Saan ka nagpalawag pa'y? Ala, aglugan ka na iti motor ko, tagawid tan. O sige, ngam inayadom ti ag-drive Wen, di kagdanag. Ada akon manang. Nakita kijitawa di nagsardeng ang motor. Iso ka di dayjay, ti boyfriend mo? Uwan manang, ni Jonathan. Apay adi mo pinastrag, tamamam mo kumamat. Masapul ka nung agawidan tanabannog. Ay, kunak ano umay mangan dito eh. Managbabain ni Jonathan manang. Ngam adan to aldaw, ama-am-am mo yung matlaan. Nelay, umay ka dito eh. Tarasan. Apay? Kitaam day ti impose a picture di gayam ni Jonathan. Adada mo titimay sa abar? Saan la aday ta? Kitaam mo, adda kanya-kanyang partner da. Ni Jonathan mo, adda nakasadag a babae iti abaga na. Aywan. Kasla, nabartok mo day ta babae. Oh, anya ti mariknam? Siyempre, agselosak. Komprontaram ni Jonathan. Saan ang mabalinday tangar aramidan na? Talagang sa agpapada amin dagiti lalaki. Isungarod akasaritam. Nasken ama-amuan na ama ditiriknam iti daytoy anakitam. Aglugan kan dito motor ko, tagawid tan. Jonathan, ada kumakayat ko adamagan kan ka? Anya dito? Ada nakitak a picture yo kadagiti barkadam. Kat, ada partner ti tunggal may sa kada kayo. Dayjay? Awan dayjay. Katrabahuan mi dagi babae. Kasta ka di? Agselos ka? Ha? Saan? Apay ko mga agselosak. Ay, kunak no agselos ka. Ket apaan nak akas inaramid dagiti girlfriend dagiti barkada. Nagpalawag kan. Husto daytan. Apay ko mga agungatak pa. Iso alab na lab ka. Gapo iti dayta mo agalim. Di nag-arakupon dito igiti kalsada. Nagado ti taong aglabas. Kababain. Ala, dumsaag kan. Umunag ka pa'y di tabalay. Ha? Ne? Apay ngay? Naitulod ka mo tan dito balayo? Idi pa ngamin akayat nakaamaam-am mo ni manang ko. Iso ka di lang ti adda dito balayo? Uwan, agnanaad ngamin iti sa bali abalay dagiti daduma kakabsat ko. Mabahin na kita. Next time tulatan ayam amunak. Sige, saan ka pilitan? Sige, naskan nga gawid akon. Bye, love. Bye. No kasta ti lalaki, may salaang ti kayat na asawan. Anya day tamanang? Asaan na ka nga ay ayatan? Anya matan. Dayta ti pangibasaram iti panagayat ti may sa akaayan-ayat, mana? Mamin, ano laang mat nga umunag dito balay tapno maam-am mo? Di mo ko maiyaramidan ti issue dayta, mana. Ibagbagak laang, ha? Panagkunak, da kami ti agkagasat. Tamanipod idinaadaan kami iti relasyon. Nasurok 5 bulanan tinapalabas. Saan kami pa'y anagap-apa apulos? Saan pa'y? Diyak mamati. Kasano, katman nakaawat akmat ngamin. Saan nakakas kadagiti daduma abasit la abanak, padakkelandan, pangrugyanan itiriri. Ay ayatan nyo ka di titunggal maysa? Wan manang, isungarod ajak ap-apaan. Ala, sabay ko mga rod takasta, ading ko. Ay,
Una yan, talaga nagpig sa titudo. Kasano ang makawid na ngay Melay? Inawag ako ni Jonathan. Saan na kun nga umay sukunan ta nagpig sa titudo? Ni, abay ngay. Itaapanawan ang kasapulang. Motor mat nga ro lugan na. Mabasa kami matlaan. Nungay mangayab iti tricycle ta iso ti pagluganan tayo. Ayun gaya man niya. Nagrigat ti mga iti pagluganan ita nga oras. Sapay rumabiin kat ni agtudtudo. Agoray ka ta i-text ko. Sapay ko matag-reply adagos. Sige, tapno saan ta amarabyan unay. Aday ta. Na-i-text ko. Oh, nag-reply adagos. Anyati ko naman. Ay, saan ka na makaumay? Apay nga. Di na ba't kumbaga no apay saan ang makaumay? Unay mo't day ta ang taon. Ita ka sa pulam, awan. Wan na ron. Padasam nga awagan. Sige, mabitlaan. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Cannot be reached? Jack, makontak ti number na. Ay, anyamat tan. Anya ti Serbi dahi ta boyfriend mo. I-break mo laangan. Ay, maruruda. Hello, love. Kumusta? Di na ka di ma-miss? Agkita ta ko maijisigo da pagkitkitaan ta a restaurant. Saan ka kading agungot kanyak? Apay ko mga agungetakan ka. Tingin tsak pa ng sundukan ka di Kalman. Awan day jayan. Idi inawagak ni manang ko. Imbaong na adagos nila kay na anang sukon kanyak. Kasta? Nasayat nga ro da? Basta, agkita ta inton madamdama ha. Urayan ka iti restaurant apapapananta. Sige, bye! Hello, friend. Oh, apay ni mawag ka. Adak dito restaurant apagkitaan mi kumaka ni Jonathan. Ka? May sakit ka gudwa oras ko nga agururay dito eh. Di mo't la sumangpultan. Apay nga Mga nadadaka sa napasamak kan kwa na. Jack mo tan makontak ti number na. Saan ka di asimret di ta panunod mo? Nga inrantanat ti saan nga umay? Nagsarita kami. Inawagak iti cellphone na. Amo namat nga agururayak iti dayto a restaurant. Sige, urayan nak di ta. Ta umayak. Sige friend, urayan ka. Hay, kita dandanin mangrikap dayto restaurant. Ngam awan pay jay boyfriend mo. Imbag kumano nag-text asaan ang makaumay. Day tangarod ti pagdandanagak, friend. Ay na, saanan arumbang ang madanagan kay tikas di atao. Tirumbang kan kwa na, i-break mo. Kaya't kung arod gagbalin ang naragsak day ti a relasyon mi. Ay na, friend. Wan, amok day ta. Pampanunutam ani Jonathan tika forever mo. Ngam saan? Denggam to'y ibagakan ka. Nauman kan ka ni Jonathan. Saan na kan nga ay ayatan. Iso asaan kan amang namnamapay. Mala, bayadam kit din ti in order ta. Taagawitan. Rabiin. Nakasaksakit manang. I-break na ni Jonathan. Babaan iti text. Basaam ti mensahe na manang. Nan, kita man? Saan kan nga ay ayatan? Lipaten nakon. Goodbye. Di talaang timbagana? Ay, makitak laang di jay alalaki. Pagsasawa ka talaga. Ngasing patak mata girlfriend. Saan ko nga inapapa? Liniklikak ti nagselos. Diyak matinungungtan. Gamapay akastoy tinagbanagan ti amin. Apay, manang. Mario, sikat ti inawagak. Tadyak makontak ni Jonathan. Agyaman naktaimay ka dito restaurant ako nakapagkitaan ta. Anya ka diti maipay ko kan ka.
Gaya mo ni Jonathan. Iso nga amom ti mapaspasamak kada kami adwa. Awan. Wala na. Asaan ka kanupulos nga agselos? Nga okay amin kan ka, dagiti araramiden na. Ha? Saan na ati puti kasta? Ngamin, kasla di na marik na, ti panagayat mo kan kuana. No kasta anakan anos ka. Adi mo man laapaan, nga uray sagpaminsan. Anya? Apalak nga rod. Tanakatumpong itikas kan kakaanos akaayan ayat. Dahita ti rason no apay nga in-break nak ni Jonathan? Kasta mo ti kunana kanyak idi. Ngamkit di. Addan sa bali a girlfriend na. Anya ni Jonathan? Kaya't ko kumamakasarita. Bayam, tay bagak day takan kwa na. Ngamkit di. Padasam manan nga awagan. Barang sungbatan na ti awag mo. Sana sungsungkatan ni Jonathan ti awag ko. Agraman text ko, di na pa'y replyan. Apay, anya tinagbasulak kan ko na. Takastoy ti aramidan na kanya. Melay. Nanalagring. Adda ak dita paraangan mi. Idi nakita ka dito paraangan yo. Palpaliiwan ka. Kat kaslada pagdandanagam. Asino ti awawagam iti cellphone mo? Ti ka di boyfriend mo? Kwa, nana. Mala. Agtugaw ka ta agsarita ta, balasan ko. Nana. Siguro, nag-break kayo iti boyfriend mo, anya. Nakitak nga men, dyan ang itulod idikan ka anak ka motor. Kat iso siguro dahi jay ti boyfriend mo. Uwan, nana. In-break nat ngamin. Kat kasladyak maaklon, nana. Mel ay balasan ko. Saan nga amin a relasyon kat nabalegi? Ngamkit din, no talaga anapod no kan ka ti kaayan ayat mo. Saan na ka nga in-break? Kat maawatan na, kan mapakawan na ka, no adaman nagbiddutam, arason no apay nga in-break na ka. Nana. Ay, Melay, saan ka unay nga agliday akasta? Taamo nga adapay mas nasaysaya at alalaki, adumtengkan ka. Nana. Nakasaysaya at kaabalasan, kan napintas ka. Isungad dan tudumteng anapod no nga ayat, amas maikarikan ka. Aging gaita, Mr. Lonely, duwan na bulan tinapalabas, manipod imbreak nak ni Jonathan, makunak anasakit pailaang tinhakam ko. Saan gayam nga umdas anasingpet ka, tapno ayaten na ka ti maysa a tao. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Melay. Melay pagayam ko, saan na maliklikan ti di pagkinaawatan. Ngam iti sabali abangir, kasapulan met dayta, tapno mas mamamuyo ti tunggal maysa. Di ta makita no pagpatinggaan ti panagayat, ken panangipatagyo iti tunggal maysa. Ala, sapay lako ma, tadumteng to tinapudno nga ayat, aparaken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Melay, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.